Nimba nye fenye de omanye. Nimba nye fenye de omanye. Nimi hanyo omanye. Ingbeji Asafoanye Amerley Osheegbeyei kenkle. Niji kaneshie fa Asafoanye. Mino ji Ga Dangme Asafoanye me ka Asafoatse me ni ame woman organizer. Mwene gbine washe ayigbe wapa Hogbetsotso. Kenye nkwense ni bana comply fe forji. Wake kupu machine. La sunje. Miji moni ifi oni ne. Ne bana mi ye sorte. Beni ni la agbo emi afe nekeni ne. Beni tashiru omogbo emi no ya afe. Beni ayada Asafotu mi no ji moni ya afe. Beni aye kamashi ma meni ni gate ma me mi ji moni ya afe. Beni insane no ni ga ye sen yele mi ji moni ya afe. Insane no nye bana mi yete ma yala mi. Ni bi fe na afe mi ji moni ya afe. Mi to ma ni gama na kanyu meje kanyu fomo bi ni ji Asafoanye bi bio ne. Kon ewo kake mashi. Ne wo kamashi kamashi. Ne wo Ga Dangme kamashi. Mi to mo fi amwa na ka o ya kusumi. Wo mi bi cheme kenye mi me blue ake. Ne wa mi. Ni ne ni fi oje fe ha ye. Mi to mi ha kamashi fe. Mo ni support o mi ji niga. Ni ji King His Royal Majesty. Ni King Teko Chulu. Leji mo ni sponsor mi. Leji mo ni efita ye. Agbene hu Asafoatse ni ji omensu le hu efita ye. Agbene hu no tesisa ni ji Ga Dangme Muslim Council le hu efita ye. Ni ne ni fi oni mi fe ni nkawo ganfe yi mi panye fa kenye na mi je chofa ni nchuo shi won wa ni ga kusumi fe mo ayano ni agbene hu nche ni nyense ji ni asene boy ni ji 7 ni ofanko ni akwashon ni ayite kane amefe ameyense ke Asafoatse me ke Asafoanye me ni ifi oni ne group ne ni nyenale acho wo kane walacho efe ni kane yo epo efe ni choyo wala ni e won kupa ji kane walacho mo fia mo ni baba cho ne sise ba na wala e ba na no anu wala don fia no na efi o ka eche wo ba ya yen wo fi engagement wo fi wedding wo fi party ke oyo mo oyi afi no chewo o fe yala no fia no ba fon ni no ba chemie ma fe ni bi sorte ni ke fitaye ni program afi fo onye fine ni sani akpa ne